आ बसन्तपुरे जात्रा न्याकी त न स्वीकृति क्यामलीगु येया हनुमान ढका ल्याकु दरबार बसन्तपुरे छुन कथय ज्याजो या त प्रतिबन्ध तगुदो विश्व सम्पदा सूची सूचीकृत जोगुली तथे बसन्तपुरे ल्याकु दरबार हनुमान ढका सम्पदा मैत्री देकेगु निर्णय कथ तथे झिगु गुदाय निर्णय जोगु निर्णय कथ आ स्थानीय संस्कृति लिसे दरबार क्षेत्रीय लक्षित परम्परागत ज्याजो यागु निम्ति ये महानगरपालिका पाखे य हे स्वीकृति क्यामागु व्यवस्था यागु दो निर्णय ल्या नौकथ हनुमान ढकाय लक्षित परम्परागत ज्याजो देदस आपलो जुया वया जुंगुदो गुकी मु सांस्कृतिक महत्व या ज्याजो येया जात्रा ख येया जात्रा न्याकेगु निम्ति न छु आ महानगरपालिका या स्वीकृति क्यामागु खल थोनेस जात्रा पर्व सरोकार वाला पिन्स सामाजिक सञ्जाल पाखे नेस छुइगु याना हगुदो बसन्तपुर ल्याकु दरबारीय संरक्षण निम्ति लिसे ये महानगरपालिका थाथे सम्पदा मैत्री देकेगु निम्ति थी महत्वपूर्ण निर्णय याना न्यायमागु स्थिति दुगु गुकिया त ये महानगरपालिका लागु या त सोगुदु थो सकारात्मक ज्याख ख तर भाषी नवेक हनुमान ढका देदस याइगु धार्मिक सांस्कृतिक जात्रा पर्व न्याके त न य हे स्वीकृति क्यामा थका यागु निर्णय धासा उली प्याछि खनेमदु वो स्वयं महानगरपालिका हे अन न्याकीगु जात्रा या क्यालेन्डर देका सहज यामागु खनेदु मखुसा हाकन जात्रा पर्व न्याका वया चोपिन त स्वीकृति मका थका नेवातेगु जात्रा पर्व मथुपी कर्मचारी पिन्स चिनोया अवरोध या त धासा हाकन मेगु समस्या वेखु उकी इले हे ये महानगरपालिका बिचाया मागु प्याछि जी ये महानगरपालिका हनुमान ढका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम सूचना पिथना जारी यागु सूचना कथ हनुमान ढका ल्याको दरबार परिसरे धूम्रपान व मद्यपान या मदैगु पर्यटक पिन्त असजुइगु हलनजोल मी मदैगु फगी तसे फने मदैगु च्या कमनी फुटपाथ छुन कठय ते मदैगु बहनीय इले बास चोने मदैगु छुन कठय कासा बिते मदैगु पोस्टर टिके मदैगु विज्ञापन या मदैगु जुगुतो अथेहे संगीपाय शूटिङ प्याखन विगु व थी मनोरञ्जनीय शूटिङ यागु निम्ति सम्बन्धित निकाय अनुमति मकासे या मदैगु जुगुतो अथेहे उगु सूचना कथ गुगुन कथ या राजनीतिक सभा सम्मेलन व ज्याजो या मदैगु प्राचीन स्मारक व धार्मिक आस्था आजोइगु छुन कथ या मदैगु जुगुतो ये महानगरपालिका हनुमान ढका दरबार क्षेत्र ठुगु निर्णय तकला प्याछे ख सक्ता थोहे धया चंगुदु तर स्थानीय संस्कृति लिसे दरबार क्षेत्र लक्षित परम्परागत ज्याजो या त य हे स्वीकृति क्यामागु निर्णय थासा उली प्याछि खनिमदु उकी थो निर्णय या त कि स्थानीय जनता या त ढथुइक ठुइके फेकेमा कि निर्णय लित क्यामा स्थानीय जनता यस थुकथन्दु